temos os dientes de tanto comer chocolate e caramelos. Nós o que queremos é que en vez de chocolate nos poña a comer mascar con azúcar e caramelos light. Ou mesmo froitas, amendodos, cereixas... Isto non podería ser. Con tanta froita pasaría na vida escagarriados. E non poderíamos abrir o conto. Cheiraría que festeríos,
Hola, sinto moito vir así toda porca, pero eu son Cincenta. Cincenta, pouco. Ai, teño peños dos feitiños cheos de chagas. Pero resulta que tiño que traerme a probar, non é do meu número, pero eu quero sair da miseria e me entretener como podo. Ben, voulle dar un remedio caseiro. Pois non tes tinta ti que tes cartas para un tic. Daráslle todas as noites unhas fregas con... Eso de la página. Gracias, doutor. Gustaríame pagarle, pero saben ver que son unha pobre. Non se preocupe. Vaya tranquilo. Tranquilo, eu sou o lobo do conto A Carapuchiña Verpella. E só estou programado para comer carapuchiñas. Os demais poden estar tranquilos. Eu sou un bo colega. E logo, que trae por aquí? Resulta que as carapuchiñas de antes eran plantiñas e sumaretas. Mesmo daba gusto comelas. Agora, comen tanta fibra e fan tantas gimnasias que ya non hai nadie que o cravo dentro. Que faga eu? Eu quero que vostede recomende na televisión nas súas conferencias que as carapuchiñas coman papa, fariño, 5 cereais, yogures, etc. para que logo estén ben pratiñas. E vostede é un pouco descarado, non lle parece? Marche daqui agora mesmo. Pague antes. Sururú! Vaya día que levamos, non cobramos nin unha cadera. Pódense pasar. Pasen, pasen. Que vos pasa? Non nos gusta como remata o noso campo. Pois a mí parece que ten un final moi hermoso. A mí tamén me parece, pero eles din que non. Veña de presentación dos 7 enanitos. E non nos parece justo que nos apoyamos que nos haga señal de que le dé lo delante. Ala, case co príncipe. Queremos desfacernos do príncipe, que un de nós case con Blancanieves. Como? Perdón. Nós non queremos matar o príncipe. Só queremos que Blancanieves non se vaya con ele. Eu que podo facer? Podemos dar algo para medrar. Logo Blancanieves podrá decir cando suelte lle gusta máis. Casar que máis lle guste e seguimos vindo todos juntos. Ben, voulle dar unhas vitaminas, pero non creo que chegue a ser todas. Pois ámanos, pero de un milímetro menos. Non sexas mala, neviñas, que a altura non o é todo. Non che vai faltar de nada. Xa sabes canto te queremos. Grazas, doutor. Estes non preguntan canto. Entrei coa cara tapada porque acabo de sair Blancanieves e non quería que me recoñeceran. Eu son a madrastra e este o meu espelliño máxico. En que podemos servir a señora? Paréceme unha tolería. Nos tempos que corren, ter que envelenar a Blancanieves para ser máis guapa que ela, se teño que someterme a unha operación de cirurxía plástica. E quería que vostede me fixese esa operación. A operación non lle pode facer, pero receitareille uns bons produtos de cosmética e veremos o que fan. Grazas, doutor. Cando sexa a muller máis guapa do mundo, virei aquí e non só lle pagarei, tamén lle darei propina.
contento. Me voy a la cama, tengo lindos sueños. Pero resulta que era un médico, tenía 3 hijas, las metí entre botellas y las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su boy, con la vara de avellano en la mano amenazando. Todas ellas como un puro tropezó con la botella. Que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Tengo lindos sueños, mis sueños, deseos, y ahora felices estamos.